The council, 257 of them, omasipala. All these stakeholders for 112 years beshayelwa umthetho ka-1930 besusa abantu behlalisa belungu. Kusho ukuthi bakufanele abantu abamnyama 112 years yemali afanele babakhokhele. Angithi uRupert noPenheimer yibona abaphethe yonke i-economy baza. So-ke ngiyamfuna lo sihambe lo umcimbi sokuqala ingxaki asho ngoku akhipha okusenyongweni yakhe ngoku bese mina ngizoya eParliament ngimmemezele ukuthi lo mlungu uthi thina siyiParliament asikwazi ukufumana asiyilungise so qala ngaye senze example emva kwalokho solungisa lo mcimbi wamatekisi ukuthi nina ingxaki uma behambisa abantu bethu. Okay, nizobahambisa nina ke nibase phaya la bahlala khona. Yizo zonke izinto esenzile. Nomcimbi wamanzi nantoni housing lamatshontsombe bekufanele ngabe kune allocation ye IDP yase George ukuthi nizakha nini izindlu nakhela abantu sibonile abelungu bahlala kaMandi bazivisa kaMandi apha abantu bahlala ematshontsombe. Nilungisa nilona uma bengayilungisi lezinye izinto esodisha. Enye into ke ngokuphala lethi mayilita isikhokhelo sika-Greater Association besifuna esifumene so palate bazakwazi ukunika zona i-document everything yonke leza video zokubanjwa kabafana apha emaphayeni betsala ngamasela njalo sisona lo akasakwazi noye kamereni into eyenzekayo lapha eThembalethu baya-exclude i-public participation so benza ama-meeting abo sizobabamba because ngiyakwazi ukuyi-check i-IDP ngibone ukuthi ithini into ethinta nabantu abamnyama ngandaba nomlungu ira yomlungu igqithile ixesha lomuntu omnyama nithini ngomuntu omnyama usahlala i-apartheid nanamhlanje after 30 years those are things then-ke abaphume-ke aqaqe asikwazi ukuphathwa yibo futhi ngakwixesha lethu singabantu abamnyama. Mina ngithi ngifuna iy'balo nibangakhe eGeorge uma ngifumana into yokubana abantu abamnyama baninzi ukudlula belungu. Why? Siyeni-ke votini-ke ngoku sivota as a block sivile ngoku we vote as a block. Ngifuna wonke umuntu omnyama one side umlungu one side bese sigada-ke ukuthi uzowina kanjani umlungu. Sizobona-ke aba bamnyama-ke kuyingabo abathengisa bazisebaleni ngoba bethengisa abamnyama sizayibona leyo kodwa ngifuna umuntu omnyama isibalo sakhe ngifuna ukubona nivote kanjani nikwazi ukuhlulwa sithi siyavota ake silungise imeko apha engalungisi njani umlungu aphinda kumele ethofini akaphume ugcinile umlungu apha uma ngingafumanisi into yokubana nibaninzi nidlula belungu phela into yomlungu yes injalo asikwazi ukubuza umlungu ngexesha lakhe aphinde kwakhona phinde ngexesha le-majority rule kuphinde umlungu ahlale enhloko yomuntu omnyama nibaningi kangaka ngoba kanti sibasabana belungu ngesidikizela belungu sibabelethe hayi abadilika